Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususnya kepada calon mempelai laki-laki, berbaik-baiklah dengan istrimu karena ia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dipaksa tulang rusuk yang bengkok bisa putus. Namun fahamilah bahwa Ananda bertugas untuk memimpin bahtera rumah tangga Ananda, bertanggung jawab terhadap rumah tangga Ananda, dan akan dimintai pertanggungjawabnya nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka kaum laki-laki atas bagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dan khusus juga kepada calon mempelai putri, Ananda nantinya sebagai istri yang harus menyadari tugas Ananda sebagaimana sabda Rasulullah, dunia berisi harta kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri atau wanita yang solehah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sedikit yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga akad nikah pada kesempatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Mari bersama-sama Astaghfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Kaisang Pangarep, putra Bapak Haji Joko Widodo. Ya, saya. Saya nikahkan Ananda dengan Erina Sofia Gudono, putri Bapak Haji Muhammad Gudono. Nikah untuk Ananda sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat logam mulia 10, 12, 20, 22 gram dan uang tunai sebesar Rp300.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Mari kita doakan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين الماء والطين واجعلهما صابرين كما صبرت تينا دائما إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Joko Widodo beserta Ibu, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin juga beserta Ibu, Bapak Ibu semuanya tamu undangan dan juga Bapak kedua saksi. Terima kasih atas doa restu dan kesaksiannya. Akad nikah pada kesempatan siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga selalu mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku petugas atas nama pemerintah kepada Mas Kaisang Pangarep dan Mbak Erina Sofia Gudono, mulai hari ini Sabtu 10 Desember 2022, Anda sekalian, saya nyatakan resmi sebagai suami istri yang sah sesuai dengan syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Dan juga selaku petugas mengucapkan selamat atas pernikahan Anda sekalian, teriring doa semoga menjadi keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, fid dunya wal akhirah. Amin.